फाइनल में वो 12 नहीं होने चाहिए। अभी के लिए सुनिए, हम लोग गलती से आया है, समझ आया कि ऐसे होना है, अभी आपका दुकान बंद करो। Close the shop right now. We have spoken to the owner already. The owner also has suggested that we close the shop right now. दुकान बंद करो। दुकान बंद करो, आप लोग बंद करेगा ये शटर, और जब ये मैटर रिजल्ट नहीं हुआ तो आप बंद करो, मत खोलो। बंद करें, बंद करें, बंद करें, बंद करो, बंद करो। बंद करें। Close the meeting. आप थाना में जाओ, अभी थाना में जाओ। वो अभी वो लड़का बेच गया, आप खुद से जाओ। आप है ना जो परमिशन दे दिया वो चेकअप करने के लिए, तो कैसा वो खुद से नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगा। बंद करो, बंद करो। आप जाइए। Di mentagasi ka katsau torik uyayong arjar apundrio nagaliang jok ki isyu lembat ki seng samla joga shnong lem krai borok kowe bot kumju uru kinong yalam dong jongka nyukon ni ilawan nang ni mentagasi hadin ka jingyo ujor hangi ba ladon iwe i kentei ibalik tit dawai nakatika Meghalaya Pharmacy kabodan nang ni apoka shnong lem kra di landai abai licit dawai kumta uta u dakhar u bateri tu ula khot penmani i shadin joga farmasi da kaba ai daw bun hab bantes ya BP ka jongi Henry ula le kikam kiba lasdang ban kta apo kamet jongi lasdang ban inappropriately bun grab i la mulesi te aba kumta marsunyo jingtep nakaliang jungi ngilalik tan yu tau dakhar bon wan yalam ni police station bat ba ninyat kat kum kaan kani kalong ru kawai ka ka kubor ka bosusi ha ka ba ngi jiyo sngo na kapor baju jam kini ki bat nila shimkhia hiru kum gaseng bat kum jurum ka seng samla bat kaniru kadai kawai ka jingkentu kan pam ki breu ki ba ju ai shong wai ki barjala lene ki ba ju ai jakasa ki barjala lada kadai ka commercial ne ka jakasa ru baginda pek husiar ba nomor kini dakhar ki bawan napo gishnong jongki ru ngimtep ki di breu ki bala lesi ki bala judan ka kanu criminal record te badina kani kada bana kapor ru kaseng ga jupet kan mau hi sarkar ya kata ka jingtrang bandawai ka ALP badai judan kum kini ki jaj breu ki bawan pat neki wei ki jela bonwan penjabo ekani ka kashnong kathan ga jungi te tangkini kertian hi kulishibun Naka tasi nakaliang kasing sama lain kapelun masunyo jingtep hi bodan kani ke jingja basusi bukan mereka buat jenis police station bantep maka eka basa le itai hey buat la dim kanai hey kasih jungi tambah kalong ke basusi kani ka jam tas ngi ru saraj ki darbar slong sekirong ba slong makin chimkhia haba ki ai kanu ka industri badu ban verify bah ki breu ki batrai hakini unu ki benta ki badi kan ne ki farmasi ne ki unu kamtam du ki tentu bagi kerpat ki department concern bagi dai shwa bikin ai kanu license ba fin long pharmacist di ban verify bah ki nong sai batrai hentu bagi long em ki certified bagi long certified em bakin sim bakin le ki examine ya ka department jing breu bagi long em sha ta ki authorized person ki layo pan em kata license bakin practice ya kan ya tang kita ketin hi bishbon Ki hadin penglayo jingtem nakaliang jongka KSC lain kra union baudan wei brio baterai apa ko farmasi la le ki kam apor
Hadirin panglawan sini sa police station ngayo jingke busong sa kadong jengi. Kena kaliang dong kadong jengi, kadong apa ni pelani. Ngatai ini hadis sim kia ya kan ni kajing le jengi brio. Banyak sa sim kai ka bangi dei ban le, ladang hap kon sim dak senjang ka bat ni ru nak le ya kata. Kubli sibun nak kaliang jengi.